e toi whalofa ma whatalofa tu tato ai ngā nei vaenga o le Taeao, ma lo le 𝚟𝚑𝚎𝚢𝚎 i le suafa malo tato li o Yesu Keriso e toi whatu lima toi le tato tautua mlaunanga le Global Kingdom TV, ma lo le taua tai, ma lo le onsai tiute ma whaiva whai o le neva yaso, ma lo le whapalepale, ma lo fo le ngā lulue so se whaiva, so se tiute lo tau ngā lulue ai, vi ia ma vi ia o le tua le ne fo i Taeao fou, aso suma fa masina lon tolu luafe lo suma lima leo tatou au lia mai le lofa silsili eso tatou tap au sili langi ia awao lo mafa totunga peana fa manuyanga mo oe malo ainga mai tatou uma i ia la le tua ilo na lofa malon fa maoni fayon toi tai manuia mai lo tau soifua ma sa une yola vai vai ilo na lofa malona tau singa ia tatou uma lava leo tatou to ai tau no mai le fai unga fo i o ngā luenga fai o neva yaso le lava se singa ngana ono le anganga o le whaaftai ma le whaanga tia ono le wha maoni o nea tua o lo tātou au nai fai on toi moli manuia mai ia lo tātou ola le fai unga o le neva yaso a o whea ngai aisi o tātou a tunu mati o te maso se whaiva ia o lo o Wawa yatu ni Taeao i le matango fio sulu mai lali ni Taeao le lofa tu no le tua i ia le li ilo na anga le lei ma alo a fua i laua maua ia i le nei fo i Taeao ni Taeao e whatalufa atu si o tatu ai mai lungo penga te whailangi so se motam so se lawa mai slava o fia lava se tafa neke lope olo e maua mai ei le Missional Global Kingdom TV whatalo whatu lau po kalame Malū Taeao Faaleagaga i le nei Taeao fou e le whangaloina le whatalofa i au whapenga whioi le tala le lei o la tautu i tapo inga wase manui o Samoa ma lo le soifua manui le nei Taeao le au whangaloina tofia le tua e whatalo whatu foi le au matua au sina si o tatou atunu i tamam tina matua i ia le tua le nei Taeao fou whaftai i atamai lana whaamalolonga o maua pe o tau le ola ma le malosi mai a teia ia wale tau singo a inga e maise ia o le tatalo a wase manuio i kalisia e maise o le malo le tua malo fui whaftai atu le tatou a inga o le tala le lei a inga o le whatuatua ia i lau mai moa tapo i mai le aso e maise o lau tatalo leo ia o lo whapena o na tuina troia na tama whanau i so o se au so o se platform o lo whapena o na maua mai ai le upu whawina le tua i sa vali o le tala le aso ma lo le ngalo lue ma lo fo i le alo lofa i le li ma lon finangalo i ia le tua i le smea whale au ngalo tau tinga i le tua ma lon finangalo tātou whamanu rosi tātou a ngai pe iluma awal fefe a ia tātou lotu te tele a wale li i malona fina ngalo i le whangaloina fo i le whatalofa i tātou sponsors e i lato umalava o whapena o na langolangoina lei au nanga ia vi ia le tua whaftai tele la o tau wanga li lei e maise o tautua tunu tautua i le tua malona fina ngalo lea ua manui ai o na tangata nu e maise ia o soi au nanga whatawaa ia wale tua malona fina ngalo se atu le tatou whatalofa i lunga upenga te whailangi le Taeao i mission tatou ainga le ua pale mai le tatou Malū Taeao Faaleagaga whatalofa atu ai le tofine le ia valasi tunia ma lo whaftai le mafuta mai whamanuia fo i le atu i le whengai matiu te le ne yaso whatalofa atu fo i le Taeao le sunga toina yaso o alo te lea ma lor soifua manuia whaftai fo i lau sunga toina mo le tatalo whaftai mo le tapo inga i ia le li iai lawa le talitonunga o se e lau tautua mlaunanga Global Kingdom TV ia o lo tui mai le tapo inga si o tatou lau mua maisa o le auso i le tala le lei whaftai tele lau sunga toina so alo whaftai tele lava ia i le au nanga i le li whatalo whatu fo i le usau au na solo fua Ioane le Taeao sunga le li au au ma lo fo il fa ma lo sil neva yaso ma lo fo le tau ma lo le ono sa i o tute mo faiva ia waltau singo a inga e maise o le vala au o le tua i lo soifua ma lo le fa pale pale ia ma lo fo i le alu lofa i le tua mo lona fina ngalo e fatalo fatu i le
le uso auna ia o le uso le tala lei sunga ia sem la mustele fa malosi titi ia fatalofa atu me pone le Taeao ia le tua Malū faafetaile mafuta mai ai talitonunga na foʻi ua usu i galuega o lenei aso ia vi ia le alii faafetaile tua vavai atu ia o loo faapena ona mafatotogo pea faamaniaga le tua ia te oe le uso ia ae maisi o le aiga vi ia le alii faatalofa atu foʻi lenei Taeao i le suga i le alii a o aʻo moe ai askale ia vi ia le tua faafetaile o suga le o aʻo ma le fatua tapuaʻiga ae maisi foʻi o le lagolago i lea taimi ma lea taimi Malū soifua manuia ia sumais taimi ia ingus kaki ia matafaasoa i le lelei o le tua ae manuia tele faaiʻuga fai ma fuafuaga o totoe o lenei aso e inisi o le tatou aiga u le maua atu le vaai lenei Taeao ia faatalofa atu lenei Taeao si o tatou atu pele o Samoa ia e maise o si o tatou aiga o le faatuatua talofa mai a Samoa lo mai ia o le tatou sa vali malia lenei Taeao i le tatou polokalame o le Malū Taeao faaleagaga masaʻi foʻifoʻi lea ua iai nisi o le tatou atunuu lea ua mapu mai galuega o lenei Taeao e foʻi nisi lea ua agaʻi atu i fale fai galuega ia a o se faasiliga malosi o se tau mafutaga faaleagaga ia ua se tausiga lelei mo i tatou i lea Taeao ma lea Taeao ua le faauauina o galuega o loo tou galulue ai e maise o so se faiva o loo tou faapena ona tautua ai le atua ma lona finagalo nei la Taeao ia o le tatou autū na e te silasila mai ai luga o le tatou polokalame o le taʻuleleia e sili le taʻuleleia ia o le a tatou talitalanoa i lenei Taeao ma tatou fetufa i le upu o le atua ina ia mawhai ona maua se whaalumaga lelei mo i tātou e maise o se tausiga faaleagaga ia tapu e pea o le tātou ola faatuatua ia e maise ia o le tātou aga atu i le faiʻuga foʻi o lenei vai aso manu ia tele ia le faauauina o tute mafaiva o lenei aso ia e o le a tātou agaʻi lo i le upu a le atua lenei Taeao o le tusi lenā faataoto lona mataupu e 2.2 ia o iga o le a agaʻi atu ai le tatou Malū Taeao faaleagaga e sili le taʻuleleia faaperetania a good reputation o le na malalaina tele le fesoasoani mai o le afioga a le atua mo i tatou uma e sili le taʻuleleia nei loo le suaʻuu lelei e sili le taʻuleleia nei loo le oa tele e sili le taʻuleleia nei loo le tamaoaiga e sili e leai seisi mea e faapena ona talanoa mai ai le tusipaia nei loo le taʻuleleia o le taʻuleleia o tatou e faapena ona atagia ai le matautia o le atua le tatou te auauna ai e sei o tatou vaavaai po le a le talanoa mai o le tusipaia e uiga i le taʻuleleia nei la Taeao e silasila i le faataoto lena e 2.2 aulona faimuamua tasi ale faiupu le la tatou agaʻi e lenei Taeao tatou te talitalanoa i ai ia ma tatou tufa ai mai foi sau faasoa mai sau ia faamaloa nei foʻi nisi o le tatou aiga nai te silasila atu ai luga o le tatou aunaga ia faatalofa atu i le uso ia isa ako la faele e mai se foʻi le uso auauna ia faafauina tanielu mai leo le afioga le atua ia sili le manaʻo ina ia taʻuleleia i le manaʻo i le oloa e tele ma le aga lelei ia sili le manaʻo lea i le ario ma le auro pei o lea ua tatou talitalanoa i lenei Taeao o le talanoa mai lea o le tusipaia i le sili o le igoa lelei na i loo le oa tele ia le alii i le sili o le taʻuleleia o tatou tagata na i loo le tele o le tamaoaiga ma le tele o mea faapena ona faatosina ai tatou lenei Taeao aia faatalofa atu le tofine iā Joyce po le tinā iā Joyce fonaimona viia le tua afetai le auai mai lea la fai mai tala le tusipaia ia sili le manaʻo ina ia taʻuleleia
i le mana'o i le oloa i tele faigofia ia o le upu o le atua mo tatou ia sili lo tatou wa mana na'o ia ta'uleleia i tatou ta'uleleia lo tatou sio manga ta'uleleia lo suafa ta'uleleia o tatou tangata ta'uleleia lo ainga ta'uleleia le finagalo le atua o lo tatou galulua ai i le mana'o i le oloa i tele i ia leli leanga o le tonga fiti lea ma le mai leile al ti apolo le mawhai ai o na whaaleagaina lo tatou ta'uleleia po o le ta'ua mio tonuina i tatou i lumo o silafanga le tua mai leo tala tuspa ia sili le mana'o ina ia ta'uleleia i le mana'o i le oloa i tele femeli o le whai ungo le whai upu ma leanga le lei ia sili le mana'o lea i le ārio ma le auro e wa aile i le tala noa me le tuspa ia te tatou Taeao nei a talo fatu a tina tupuola jema ia whapea fo'i le sunga whawhengainga ia lui lua tina tupuola half time mafuta mai o le taule leia e sili atua i lo seisi a mea a avatu uma mau o tuspa ia o lo tala noa mai i le taule leia ia e tasi lava le te fia tala noa toa ia te i tātou ni Taeao le anga a tau le leia i tātou e vi ia le atua a tau le anga ina i tātou e tau maua la lohina le finangalo le atua o lo tātou ngā lulua ai e sili la le ingoa le leina i lo le oa e tele pe on tātou whaasoa le Taeao nei se o tātou wa ai po le ale tala noa mai o tuspa ia e winga i le tau le leia po lo na whaperetania ina a good reputation ia ai mai tau mai sa molo ainga Taeao nei a whapea le tala noa mai tuspa ia e sili na ilo le oa e tele po le oloa e tele po le tamau ainga po lo no winga e o iolo o mai se ata ia te i tātou e le ai lawa se si me sili na ilo le tau le leia pe o le upo le tua e sili le tau le leia na ilo le suau le leia e mai tau mai o le suau na e alu ilo ta vale se i tulo ia o le suau le nga yo ia i mea o ma laulangi le o la ile mo li o lo mauta ma lo lawa o le suau le feo ia i va au suau le feo ia i va lele i ia le tua mea o ma lava o lea e fua i lunga o te mau a inga o le suau o le langi le ai fai mai le tala le tuspa ia e sili le tau le leia i lo o le suau o le leia e mai tatou tuspa i tau Taeao nei ia sili lo tatou mana ina ia tau le leia i lo tatou mana o i le oloa i tele ma le anga le lei ia sili le mana o le i le ārio ma le auro ni ia le atua ia tatou faa susulu ina atu ma ia pupula atu lo tatou tau le leia i lumo tangata ina ia i loa e tangata po o le lalo langa la tatou a miu ina ia vi ia ai le atua ma ia fo ia atua i le atua lona vi ina ma ia faa mamanuina ai le atua amene o le ai sila i le matai o lo nta upo e 5 fai po sifuru ma le ono fe me tala tuspa ia faa pea ona pupula atu lo tau malama i lumo tangata ina ia lātou i loa la o tau a mio le lei lātou te vivi ia tuai lo o tau ta maa o i le langa Aleluia e leila seisi me sili na ilo le tau le leia ia tātou mana na o ia tau le leia o mai tātou ia sili atu na ilo tātou mana na o i le oa e tele o le oloa o mai leo tala tuspa ia maleanga le lei e wa ia sili atu na ilo lo wanga le lei Hallelujah praise the Lord na ngai taimi e whapena ai ona whaseina i tātou e leo le tele o tātou me whai yes e whaamanuia le atua ia te oi le anga o le principle o le malo le atua e fia manuia foa
ai fia sele whamanuianga le tua whalau tele atu lo au e ala ilo wanga le lei ai whai mai tusi Taeao nei maleanga le lei ia sili na ilo le auro male a rio i ele atua talo fatu le sunga ta ina ia tia leone alo ta wife of tai ole fionga la le tu e pe ona watu le maule al matai o lima fai posuma le ono fai mai ia fa apea ona pupula atu lo tau malama i lumo tangata ina ia la tau i loa la o tau a mio le lei amene i ele atua longo wingo le tau le leia o lo afifi mai to tonu le amio o le tau le leia o le malama tu leo lea o le pupula o ke riso i fea i tangata i le lalolangi ina ia la tau i loa la o tau a mio le lei fe mai a ola le teime pupula tu ai lo tātou malama i lumo tangata mai lei o tala tuspa ia ona la tau vivi ia tu ai lea ilo o tau ta ma o le langi excuse me Hallelujah. Amene. Pea oina pupula atu lo tau malama i lumo tangata. Malatou i loa la o tau a mio lelei. Fe mai tala tuspa ia ea e tau sina mai tangata. E vivi i tangata i lo o tau ta ma o le langi. Pea pupula atu lo o tau malama i lumo tangata. Malatou i loa la o tau a mio lelei. Vai lele manai o le sili o le tau le leia ia sili lo tātou mana na o ia tau le leia i tātou na ilo le mana o le oloa e teli ia peina tātou whaasoa ma avatu le maule lausi la fia uma tātou whai mea e sili le tau le leia na ilo le sua au le leia i ia le tua whai mea leo tala tuspa i tātou maule tātou te whaasoa i Taeao nei lopa inga maleanga le lei ia sili le manao i le a rio male au. Praise the Lord. Amen. I ele atua simpo i o le finangalo le atua. Ese le whaingo fio le finangalo le atua. A tau le leia i tātou e vi ia le atua. A tau le angaina i tātou e tau maua laloina le finangalo le atua. Le ala so tātou mai tau i le tala noa mai o tuspa ia te tātou Taeao ni. O le a se awala e mawhai ai o na puipuia lo tātou tau le leia. Ni ia leli. O le a se taiala e mawhai ai o na puipui mai tātou ma leo mai tātou i lo tātou tau le leia. Ni ia leli. Vaenga mua nā le wa watu. I ia leli a tau le leia i tātou e vi ia le tua pe on fai mai le tangata o mātaio lima fai posuma le ono ia wha apea ona pupula atu lo tau malama i lumo tangata ina ia i loa aila o tau a mio le lei la tau te vivi ia tua i lo o tau ta mā o le langi ale au wala mua e mawhai ei ona puipuia mai tātou ma lo tātou tau le leia e te maua lai le efeso e lima fai po e tolu. Ina ia mawhai o na puipuia i tātou mai lo tātou tau le leia. Whamelo tala tuspa ia. Le efeso na e lima fai po e tolu. A o le fai taanga, ma mea leanga uma, ma le manu. Awane i tā ua lava ia te outou e pei o na tatau i e ua pa ia. I ia le li. A whawhaingo whiele upo le tua. Awani i tātou whaiwhai mea whaatasi mtangata a mio leanga. Amen. Ele mwhaiona, peo le si tātou Malū tau Faaleagaga. Ele mwhaiona whaatasi o le malama ma le pōliuli. Ele mwhaiona whaatasi o le amio tonu ma le amio leanga. Peo Yesu Keriso, ele mwhaiona whaatasi o Yesu Keriso ma Satan. I ele tu,
O le awala la le fai ona pui pui lo tātou tau le leia. Auangi ka ko minko whaatasi ma tangata ia. Ia le ri. Ele ole fai mai fo le awane i o tātou e mana o mia lo tātou wa moli mau e mana o mia lo tātou tāla i atu. E mana o mia lo tātou fola atu. Ai sili lea. E sili la tātou wa mio. Amene. Fe mei ia pupula atu. Lo o tau malama i lumo tangata. Na ia i loa la o tau wa mio lele. La tau te vivi ia tuwa i lo o tau tama o le la. E vaile ia. E kaule ia sau por kalame po sau ngai o inga e fai. La ngai sili le a mio. A ora le taimi a mio tuwa i ma mio le lei tātou. Fe mai e va ai mai tangata. Ona la tau vivi i lea i lo o tau tama o i le lang. A ole au wala e pui ai tātou mai lo tātou tau le leia. I ia lea tua, awani i tātou wa. Pe o upo le apostolo. Awani o tātou faa. Awani o tātou wamo faa lenga tasi mai lea mi o tonu. Ngā le fe me tala apostolo le feso lim fai poetonu. A ole fai taanga ma mea leanga umalawa. Awani i tā ua lava i ati i tātou. I ia le li. O tātou o tangata pa ia. O tātou o whanau le tua. O tātou o filifilia mo le tua. I ia le li. I ia le tua. Ia tātou alo esi. Mai i tu a inga mea leanga umalawa. Ina ia mawhai o na puipuia i tātou mai lo tātou tau le leia. Amene. I ia le tua. Mana tua foi Taeao nei le tustusinga le apostolo i le kalesia i Tesalonia. Ai vava ailan ta upu e lima i le mo Tesalonia. O nai tala noa mai e le apostolo i le. Fe mai ia mamau o tau ma mea leanga ese umalava. Amen. Aleluia. Ia sili lo o tau mana o le tau le leia. Ngai lo o tau manao i le o loa e tele. I ia le tua. Ia tātou alo ese mai i tu ainga mea leanga malava. Ia le tua. Peila o le aungani ato la apostolo i le kalesia Tesalonia. Tesalonia ia mamau o tau ma mea leanga ese malava. O le silava ainga le mwhaiona puipuia i tātou mai lo tātou tau le leia. O tātou ele ngata tātou te awani o tātou amo whaatasi mai le talton. Ai a tātou mamau ma mea leanga ese umalava. O awalala na e lua leo, o lava ngā me lua, e watu mo tātou Taeao ne. Ia e puipuia mai ai tātou mai lo tātou tau le leia. Leanga o tātou tau le leia, e vi ia ai le atua. O tātou tau le leia. Fai mai e vivi ia tuai tangata i lo o tauta maa o le langa. O tātou tau le leia. E susulu atuai lo o tau malama i lumo tangata. I ia le atua. Mai e pupula atuai lo o tau malama i lumo tangata. Mai loa ai e tangata. Lo o tau a mio le leia. I ia le li. I ia le atua. Ia sili lo tātou manao i le tau le leia. Nai lo tātou manao i le o loa e tele. A vai leile māngai. A wha umala le whaiu. Hei mai. Maleanga le lei. Kasila ngā vaenga ni whai ei o na susulu atu le malama. La tātou a mio. O lo wanga le lei. Sili aleanga le lei nai lo le ario ma le auro. Amen. I ia le tō. O awalala na e lua. O lava na me lua e watu mo tātou Taeao nei. Ai tātou tele i whamawai ni Taeao. Tātou po kalame Malū Taeao Faaleagaga. Ia awani o tātou wamo whaatasi. Ma e le talton. Ia awani o tātou wa. Awani o tātou whai mea whaatasi. Ma e ang sala. Praise the Lord. Awani ave seina le tātou Malū Taeao le Taeao. Awani wha seina i tātou
o le winga o le tala. E whape au ngi o ka mana o mia I tātou. O tātou o lea malama o le lalangi. A whai mai ia mau o tau ma mea leanga ese o malawa. O le whaitaanga, o le manu I o loa, o le poula o nanga, o le mulilua o le whasio tangata, wainga o mai, le whemea ia mamau o tau ma mea leanga ese o malawa. A ia whape nao tātou mana na o atu I lea, anga le lei, tau le leia, e sili nei lo le oai teli, e sili nei lo le auro o le ario. O le vainga muli lau tātou Malū Taeao Faaleagaga le Taeao, tātou lulu au tātou whamawai I ia le atua. Sei tātou whalongolongo, o le ase talanoa mai o tuspa I e whaatau le awala e tatau ai ona. Tatau ai ona wa ai ai tangata ia I tātou, le anga o le tātou au tū Taeao nei. E se male ma ale. Langa foi e sasi loa lau tala. E o loa le. E o loa le. Ne a mio leanga ia te tātou. Mai tau mai lola langi. Mai tau mai loa tangata. Ai tatau ona. E tatau ona le matau leanga ina o tātou langa. E tatau ona matua I ese mai lava I tātou I le langi. E tatau on tātou susulu atu o ni malama I lumo o tangata o malawa. Melo tātou maule I le Filipi e lua ono whai po suma whama suma 5. Amene. Whai mai ia o tau whaia mea o malawa. Malele mui. Aleluia. Ia lea fuila tātou sa walwale atu I whai ungo neiva yaso. Ia. A whai fwoi sai mui neiva yaso. Whea ngai ai mga luenga I tono al kampani, tono al ainga, tono al 𝚗𝚘𝚎𝚅. Ia o whea lawa. Le whai mail tala al tuspa ia. Ia o tau whaia mea umalawa ma le mui. Ina ia le matau le angaina o tātou tangata. Ina ia tu mau lo tātou tau le leia. I ia le li. Ina ia wha mausali ina lo tātou wanga le lei e sili lo le ārio ma le au. Awa lei le mānai o le whai upu le ai le. Filipi e lua whai upo suma whama suma lima. Ia o tau whaia mea umalawa ma le mui. Ma le le whiwhina wa. I ia le li. Wa mai le ngadwenga. Wa mai le whaiwa o lo e ngalua e. Le ase matata nai te whaafsanga I malua ngā lue ai Malaysia uso a tangata. E mei e tauona susulu atu I tātou o ni malama. Whaapei o ke riso I o le malama lolang. I au tau whaia mea umalawa ma le mui. Ma le whiwhina wa. E le whinau au nā le tua. E le whinau whanau a le tua. E le whinau Kerisiano, ia le ali. O le wha mausali ina la lea. Male foilele le awala I tatau wai ona wa ai mai tangata. Ia I tātou. Ia awani o tātou. Whaia le ngaluenga male mui. Awani o tātou whiwhina wai. O le ala wale tūlanga o lo e ngalue. Whai maila I o tala a Paulo le 𝚗𝚘𝚎 Filipi. Ina ia a vea o tau mai wa le matau le ngaina. Ma ua sao le amio. O le whanau a le atua. E le pōnā I lumo o tupulanga amio whapia pi o manifina o wane. Amen. Aleluia. Amen. Ina ia a vea o tau mai wa le matau le ngaina. Le anga e tatau na pupula atu lo tātou malama I lumo tangata. Ina ia le matau le ngaina I tātou. Whai mai tala Paulo, mai ua sao le amio. E le ngata sao le amio. O le whanau a le atua.
e le pōnā I luma o le tupulanga mio whapio ma le fina wale. Amene. Me leo tala Paulo whaipuna suma lima whai mai. Ua pupula ia te ila tau la o tau a mio. Whaapei o mea e wha malama I le lalolangi. Amene. I ele atua. Aleluia. Ele ai seisi tangata e whai mawhata I muanga o tātou au nanga I le atua. Le anga I le I tau mawala loina, le fina ngalo le atua I le fio mai o lona tali. Whapei o ia o le malamalama. Ioane walu whai pasuma lua o Iesu ke riso o ia o le malamalama o le lalolangi. Whai mai Paulo. I ia leli. Whaapei o mea e wha malamalama I le lalolangi. Ua pupula ia te ila tau la o tau a mio. Wow. E sili la lea. E sili lea mio le lei. E sili le tau le leia I lo le o loa e tele. Sili le anga le lei I lo le a rio ma le au. Ina ia ta ua I ta tau o le whanau le tua. E le pōnā I luma o le tupulanga a mio whapio pio. Ma le fina wale. Amen. O le au walala le te tau wa iona. Susulu atu I tātou o ni malama mole lalolangi. Ina ia matua ese mai lava I tātou mai le lalolangi. Ina ia matua I tūlanga ese mai lava whanau le atua. E tatau ona le matau le ngaina o tātou o langa. Amene. Aone ngalo ia te oi sa mola tunu pele. E sili le tau le leia I lo mea uma. E sili na I lo le oloa e tene. E sili na I lo le tamau a inga. E sili na I lo seisia mea. Melea I autou feanga le leia. Nanga le fai maia. E sili atu na I lo le a rio ma le augo. O le tau le leia o I tātou e vi ia I le atua. O le matau le angaina o I tātou, whatusaina lo le I tātou, e pei o le tūpulanga. Amene. Le whai mai ei Paulo I le kalesia I Filipi. E pei o le tūpulanga fina wale. E pei o le tūpulanga whaapio pio. Aleluia. Amene. E pei o le tūpulanga ea. Whapena o te te e whina ngalo le atua. E le sili la mea umaia nei lo tau le leia. O tau le leia o I tātou e vi ia I le atua. Amene. Mai a tātou ma mau ma mea leanga ese o malawa. Amen. Mai a tātou wawa ai atu I le atua. O le o lo whai ma whaata I muanga mo I tātou. O lo na alo Iesu ke riso. Aleluia o e male atua e te lea ese lo moto mo lau lau. I leia se mea o le a tau le anga inga I le atua I lo fafo, I lo fale, so se mea e te anga I ai. E anga le lei mai lava le atua I a te oi. He mea e vi ia le atua. E a tau le leia o tō. Amene. O la o tō a mio. E vivi atua I tangata I lo o tautama o I le langi. Ia le atua le a mio ngai e iai uma iai te tonu le ngangana o lau ngai o inga o mea uma lau. Whai mai ia o pula atu fo I la o taua mio I lumo tangata. Ona la tō vivi atua I le I lo o tautama o I le langi. Aleluia. Io tātou Malū Taeao Faaleagaga le yaso. Alofa mai le li fa atoa atu le ngaluenga le atoa tangata. Au le nganga ma le mana o le atua e nate fa amatala loto I a te oi. E tusa o lau fa afonga I le upu a le atua le Taeao. Ia manu te le ina le yaso le whenga iai mga luenga fa ai o neiva yaso si o tātou ainga. Malū la wale ngā lului au na le atua ta mam tina. Le au whai ngā luenga totofia le tua I so se au nanga, I so se whata whai taulanga, I so se misiona o lo tau ngā lulue ei.
Malū alolofa i le atua ma lona finagalu. Amene ia sili le mana'o ina ia ta'u leleia i le mana'o i le oloa i tele ma le aga lelei ia sili i le avio ma le au. Amene ia whaapea ona pula atu loutou malamalama i lumo o tagata na ia iloa lautou amio lelei latou te vivi'i atu ai lo outou tamā o i le la. Ia mamau outou na mea leanga ese o malawa aua o le finagalo leo le atua ina ia vi ia o ia i mea uma tatou te whai. Amene ia tatou whaia mea uma malele mui mui, ia tatou whaia mea uma malele fifina wai ina ia avea i tatou matupulanga ua le matau le angaina o le tupulanga ua sa'o la latou amio o le tupulanga e whapena ona alolofa i le atua me mele o tala la fionga le atua pe on tatou whaasoa i Taeao o le whanaua le atua e le pōnā i luma o le tupulanga amio whapia o malfina wale ua ia te i latou le atua. Amene ua pupula ia te i latou lala ua pupula atu i ilumo tangata ua pupula atu ia te i latou o ele fasino le lalangi ua pupula atu ia te i latou la o tou amio whapei o mea e whaamalamalama i le lalangi. Ia le atua le Taeao whakataitele lava sio tātou ainga le mafuta mai Naomi Tosivi to le 4 FM Elena tūtanga le vau whakataitele lava maise nisio tātou ainga ule maua tu le maai no wao ayomata whakatai spaia whakataitele lava ia le atua le Taeao ia o tātou Malū Taeao Faaleagaga na whalofa mai le li whaamanuia tele sa mola atu pele tau le tulai sepulu malilua o le tātou porokalame sili tale o tu spaia ai maino e maule ala ia wafo i wei inga wei tau mawha nio uli tau le tulai whao le tātou manai o manawa o ngaluenga ia maisa o tātou porokalame tau langa fiafi ma le tātou mo'olio le awa au nanga maisa moa ia whamanuia le tua le nei paenga o le aso Malū fo i le ono sai Malū le ngalu lue Malū le sila i le atua malona finagalu e sili le tau le leia. Praise the Lord. Ia whaftaitele atu si o tātou ainga mo le seaina o tātou porokalame whaamanuia tele le atua tātou toi whiloa i manai o le manawa o ngaluenga ono Iesu. Amene ma amene. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across Upolu and Tirau. No matter where they are, we've got you covered.
Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.